it's in its present Le mametse form Paulos is mona o re- passing away. Batsana le mametse Paul o re mo. O re everything o phile jwale ka ra una yona. Ntho engwe le engwe. O phile jwale ka ra ya tse ha una yona. Wa tsa o baneng. A ke batlo nka nako e telele. Ha o bala buka ya Matthew chapter 4. La le sa e bala. Ire nchebe ai ke ba re bale Matthew chapter 4 verse 1 ha re bale bana beso he mara ke a rata timane re ba nyetseng ba phele ka ra bana basadi le banna yeno yona go tla ke ratile verse 1 re ya ba Jesu o iswa ke moya felleng ho ya lekwa ke diabolos a itima dijo ka matsatsi a 40 le masiu a 40 a nto lapa moliki a mo atamela a re haiba mora wa modimo e re majwe ana a fetwe bohobe a mo araba verse 4 a mo araba a re ho ngotswe hothi motho a keke a phela ka bohobe fela empa o tla phela ka polelo engwe le engwe e tswang molomong wa modimo ya ba diabolos o monka o muisa motsing o halalelang ne ya ba diabolos o monka ya ba diabolos o etsa jwang wa monka ntshebe ya ba diabolos o etsa eng o nka ma a muisa kae motsing a muisa kae motsing o ne and then a re ho yena haiba mora wa modimo itiele bane ho ngotswe ho thwe o tla laela manyoloi mme a tla o kgahlametsa whatever ke batla re yeng 18 verse number 18 hape diabolos a monka a muisa thabeng ntshebeng he ha itimanena ya nqeta e ntshebe ke a kwala jwang ke tlo kwala le utlwile temana ire ha ire Jesu aya thabeng I mean ha ire aya thabeng e telele aya kae aya motseng wa halalelang ire diabolos a monka a muisa ala utla phatio diabolos a monka a muisa hona le nako yeo a unka a uisa la o so sa rate mara hona le nako a unka Jesu o nkuwe ke diabolos a mo tsamaisa tje a re jwale wena ke tla o isa mona ke tla o isa maemong a different ke mane mo o tshwantseng as a child of God o be le dintho tsona le tsona ka rakelelo ya hao tse o dudisitseng ho ntate modimo. You must have reasons. You must have reasons. You must have things. It's either tse tshwarehang kapa tse tsa tumelo ya hao, but you must have reasons. Sheba Bible reng ire Satan a mo tsamaisa dibaka tsana tse 4 tse o Satan a tsamaiseng Jesu o tsona Jesu na sa ikise mara Satan o na mo isa ka boema. Do you know that ka o isa bofutsaneng ha rata diabolos eno tlo ipotsa potso re tate modimo na le kae ha Jesu ntsa iswa hodimo le tlase ke diabolos o na le kae tate modimo mara o mo tloelletse e a fihla nako ra re ise hodimo le tlase ba tsalang ene modimo ba mo tloella but the only thing you tshwantseng o tsebe ke hore ha ntsa o isa you need to have dintho ka rakelelo ya hao. It's either ke lentswe or else ke dintho tse tshwarehang tso ka di supang tso reng ka baka la dintho tsena ka nnete ka baka la dintho tsena ke santse ke ikutlwela ho dula ho ntate modimo ke santse ke ikutlwela ka baka la mabaka ana because sometimes ha se dintho tsohle tso Satana etsang re di bone because o entse jwalo ka Samson o hontse Samson mahlo re Samson a ska bona dintho
tseo ntate modimo a mo etseditseng sona. So there are time mo Satan a re etsang jwalo, a re etsang hore re ske ra di bona dintho tsena. That's when now you need to have things in your mind tseo convincing, tse etsang hore o dule ho modimo, ho so ho etsala o so le maemong a jwang a different. Ke ma yang go tlwa o so le maemong a different. Why? Because here is the good example. Jesu a isiwa ke Satan di plekeng tse different. Bohloking Satan a ka wisa, ho hlokeng Satan a ka wisa, o rata o sa rata. O ka ka rona o itshwere rona ke batlo etsana, wa tsaba ke batlo etsang wa tsa o buiphumana. Seeking maemong a different Satan a ka wisa. That's when as a child of God o tshwantse be le dintho. Na hape ke ne ke bona ntho tse sebeletsang batho a di re sebeletse kaofela, and ne ke thutse ke scripture le ona mo. Ka tsatsi le leng ba seba batho ba ne ba kena ho nna kereke, be ke latwa ke bakgotsi ba ka ha ntse ke le botshabelo mana, ne ke dula Freedom Square mara ke sotleile ke sena nix, be ke ya botshabelo ke ka tloela di-taxi ke dula botshabelo mana. Ke latwa ke mathaka ba bang bana ba tsamaya ka Kumbia ya ento E20 di sa kena e tshweu e smart ba ikentse di seat cover tse black and white le ntle E20 yo di high tech di sa kena, di teki tsa di high tech di sa kena. Ba se ba story seo ha ke ba sheba mathaka bana ba le batle monna ke ba di sheba ba re honna he monna ba ne ba mpitsa Andres o ntse etsang ke re bontata ke etse nix ka nako tsone ke na le kolo ya gale ya skorokoro ya skorokoro tse ya Toyota Mark II di ne di bitswa di Mark II. This guy ba fihla ba re mona wa tswa rona re etsang ba re no rona re rekisa mobu, re lata mobu wa di mining be ro pheya be ro rekisa o re fa tšhelete ngata ka re itsa ke ba sheba ka re le nna ke a ka kena ka ra koloi Toyota Mark II ka jwetsa mosadi wa ka ka nako tsene ka re mona ke ya kwana ke na re na le di business tse re lo di ranang kwa kai akse batho ba no betla ka e bao batho ba no ke shole no mo ba leng teng ba mpatle ha ke so ba yetsetse betla ka jwalo ka wa tsma ine ra ke fihla batho mau a sange re thole mobu mohlane re thola mobu ne re thole mobu re ne ile 125 rand ke re tshwantse re share really 6 100 rand le 25 rand ke re share really 6 robala di mining every day re batla mobu re sa o thole le nna ke joinile mo itsa re sa thole mobu ne ke le mosesane bana ba mpitsa le ka lebitso le leng leo ke tswa fongo le bitsa because re ka ema dikhoto ka lona re ka ema makgotleng a dinyewe ba tsona ke le mosesane ke hopola ebile traffic cop e nngwe ya diverse dop ile ba nka license ya ka a re ka se kganele batho le mosesane tsena tlo bula batho ba tsana le sentho tse tsheisang tsena haleluya ba tsana tse ding a di monate he ma ba tsana na di monate traffic cop ay ka di phaka tse kana kana atlisa anka license ra ya tsamala ta monga taxi ka khutla ka di lift mo traffic cop ra ka se kganele batho le mosesane tse jwale ne ke le mosesane jwang jona ha se re sa thole mobu mathaka bana ho nona le mwana na le botlo na na le tavern ho nona le tavern ho rekiswa dijo ho rekiswa ba ba re bana ha re lo utswang dinko le nna ke ya o tlola trata ha ke re ke tshwara nku in shape ke dule ka di bono ha ke tsebe o tshwara nku e tshwara jwang ke tshwara ka lotu le one ke la tshwara nku ka lotu le one in raye ke dule fatshe ka di bono bana ba di tshwere ba di lahla ka nqane ho trata nna ke hla ke le moputswa ha ke na nku le ha ile one ba re wena ba tlo utswa wena ba re wena ba tlo utswa wena
ba rona dlala ka rona ba tlotswa from today ha re qeta ho bua re qeta ho di bua wena ko wena o tlo nkang koloi ena ho lahla matlalo ka yona bosiu lahla ho laishwa dintho ho laishwa matlalo le mala because ana ona go ha mua mala ho laishwa ke a lahlela ka butunya ka tshwantse ke nke ke lo lahlela ka e gwari ha qeta wa lahlela mo ke hlatswe koloi bosiu nana mosebetso mka ke batla bophelo ke hlatswa koloi bo motshera ke le tropong di tshintsi di dutse bo koloinyana ka di tshintsi ke bo di dutse ha ke hla koloi ya ka dutse ke di tshintsi ka ra khona yena na khona ke a itlwella ntho ka itlwella ka tswa ho yona ka ntena ha ke a bitsetswa eng then ka itlwella ka tswa ho yona then ke tloela tswa ke mathaka ba bang hape ke ba bang he mona novi forgerte fle hona le lekgoa le leng o na le dikane tsa tšhelete o na le dikane ntate dikane le tseba dikane tsane tsa lebese tsa gale tse kgolo ho tintate dikane di tletse moo ka re le nna ja ke re jalo ho tletswa ba rona re lo mo emela gating ka sonta o tla ba butse gate ha ya kerekeng ha o khutla re tlo kwala gate re mo kwalle ha fihla re mo tshwara re mo kinye ka koloing re kene heising re lo bula dikane tsane tsa tšhelete ka re le nna kaya ba itse re tlo ya ka sonta ke ba founela difounu tsa bona di kene ke ba batla ke ba thole ha ba arabele difounu ba bang ke ba batla ka manta ke mametse ditaba Lesedi FM ona le batho ba tshwereng ba bolaile lekgoa la forgerte fle bana ba lo batla tšhelete ha ba e thola ke re yo le nna ka be ke le mo ba le nkutlwe ka re novi dilele morena Jesu dilele mona morena Jesu to avoid to be frustrated so praising osa ska dumela pressure because ke pressure e o ganetse mona itse ho ba bona ba khotsi ba tsamaya ka diteki tsa di high tech ba tsamaya ka dikoloi tse smart ke o ba galla ke pressure so praising ka khawana le pressure ntate mo a njwetsa ene re kena marwaneng le yena re le line le yena re November ene le moruti wa pholoso at November yefandini kukhoma doda athi siyona ishitapile lo raisha itapule ka vele athi la madoda bathi bazawundinika imali November ndiyayazi manje ngumzalwane nami ndingumzalwane kodwa ndoda la mali inhle tšhelete ba lo mphanywana intle man ke kopa fela ho ya ha ngwe ke tla khutla ke tlo kopa tshwarelo ho ntate modimo ke lo laisha ditapole ka re ntate ja sona ntho tsena di ansebeletsa tsena re nna ndiaya na ke tsebala ishite ditapole wa etsalang kutla sa nqoqela re itse ba jeka vene ya phethwa le ditapole tsa tlala ka tse ditapole ja di tletse ka vene ka ratsel o sa tlo njwetsa the following day November la nto mo ndikelela yona ke bone ngamehlo ke bone ka mahlo. So what I'm trying to say is, if we can make sure hore re na le mabaka, you must have reasons tsa tsamaya le ntate modimo, because shaba Satan o entse every time ha batla o tlisa mabaka ho morena Jesu a batla Jesu a give up ele a tshintse ho dumela modimo. Ntate Jesu na metsa o na fana ka mabaka a fa Satan mabaka hore ka mabaka ana ho ngotse ho thwe ka mabaka ana so nka se kgone ho give up ka mabaka ana a le nkutla ne Jesu o entseng o fane ka mabaka le Luana, you need to have your own reasons. Why ki dutse ntate modimo? Why ki santse ke tlo dula ho ntate modimo? Why ki batla ho enjoy ho dula ho ntate modimo? Wherever more are we Sunday, you must enjoy. Kore o ska ba le frustrated, o ska ba frustrated. O ska ba frustrated.
Ska ba jwang frustrated. Ska ba frustrated. Ba sana mana ke lkhele. And nthe frustrated ke di lifestyle le kaofela. Le ba o kadima le a o etsang le eng. Kadima le ya kadima. Le ya kadima. And le a kwata la ntate modimo a kwala dipelo tsa batho ba se ke ba lefa. Bana modimo le ka o ntsha mathateng a ba kwala dipelo tsa batho ba se ke ba o thusa. Ba se ke ba o kadima wa kwata. You must have reasons. Amen, Dr. November. You must have what? Reasons. Now, as a child of God, you want to be mabaka. Ne ke tlo bala lengolo lane la Samuel chapter 17. Chapter 17. Samuel wa pele chapter 17. Verse 32. Dafita a re ho Saul o se be motho ya nyahamang pelo ka baka la Mofilisti ena. Nna mohlanka wa hao ke tla ya ke yo lwantsha Mofilisti ena. Empa Saul a re ho Dafita o ke wa ba wa lwantsha Mofilisti eo hobane o sa le moshanyana yena ha isale e le mohlabane ho tloha botjheng ba hae. Verse number 32. Yaba Dafita o re ho Saul mohlanka wa hao o alosa dinku tsa ntatae. Hatta u kapa biri e hlaha mme e hlasinya konyana hara mohlape ke ye ke lelekise ke otle ke pholosi konyana e molomong wa yona. Bazalwane ntho ya ngichaza ya akumbhalele tebo. Verse 32. David said to Saul, Your Majesty, no one should be afraid of this Philistine. I will go and fight him. No, answered Saul. How could you fight him? You're just a boy, and he has been a soldier all his life. Your Majesty, David said, I take care of my father's sheep. Anytime a lion or a bear carries off a lamb, I go after it, attack it, and rescue the lamb. Mamela mazana, mona ho qabanywa mabaka. Mona ho qabanywa mabaka. Saul o tla ka mabaka a hae a discourageang Dafita. Dafita le yena o tla ka mabaka a hae a mo motivateang. Alao le opela ke tsenga qala ho rera ka re ke finto e wena e motivateang leetong lena la ho tsamaya le ntate modimo. La pola ke tshelo jwalo bazana ke eng e motivateang leetong lena la hao la ho tsamaya le ntate modimo. Nna ke o fa mabaka he ho qabanya mabaka mo. Saul o na le mabaka a wa bolelang Dafita a neng a tshwantse a discourage Dafita. Mara Dafita le yena o etsa o ipatlela a hae mabaka a mo etsang hore a etse jwang a be motivated a ikutla a tshepe modimo a utla tshepa ntate modimo o iketsetsa mabaka. Dafita o fa Saul mabaka. Why o mo fa mabaka hore why? Mamela batswalang, if you don't know why o ntse dutse ntate modimo o sena mabaka, you are a risk. O risk ya mo pholoso o ka backslide neng kapa neng wena. Ona tsana la ra o botsa ra ke nge o duditse monneng wa go bore ke a ba tla batse o risk. You are a high risk. You are a high risk. You are a high risk. I'm telling you. Once you got how botsa why o do ke nge o duditse le mosadi wa hao o bore wa tswa ke a batla a gore ke nahane you are a high risk. You are a high risk. Why would you think again November? You are a high risk. Luena, Ngandaka Copanali Sango. Segur, Sexuanella could be Sagama course. And Baba Jalbana lidified the Galswanel.
Ke bona ka hlotse na tsa nna tse kgolo tse. Gore le fase se ska tshwana. You are a high risk. You are a high risk. You need to have reasons. Tsa o dula o ntate modimo. Le ha o so tsoswa bosiu motho o tsosa ba re why o dutse ntate modimo bo mo araba o ntse o tshwerwe ke boroko o botse ba mo araba. I'm telling you batana, you need to have reasons. You need to have reasons. O tshwana la ka to ratang ka November o bontsha what's my yena ke akurikina what's my yena o kotsi ha ko bona o kana ka o bona se le 12 o high risk o kana ba sangoma ne kapane. You need to have reasons. Bommele bontate, you need to have reasons. And haiba o a lebetse tsa mo wa batla tsa mo batla mabaka a etsang gore o nno tsamaile ntate modimo. You need to have reasons. O be le mabaka. Amang ke dintho tse tangible tse tshwarehang. Tse ding ke dintho tse tshwantseng o bedile ka rakelelo ya hao. So that haiba satana o frustrate ka tse tshwarehang batho bona le mabaka o dudisa mo ntate modimo. Ke na le mabaka mangata nna bazalwana a ndudise mo ntate modimo. Amangata ho le mabaka a dudise mo ntate modimo. You need to have reasons. It is not right as a child of God to budutse ntate modimo bo sena mabaka. Ke le butse ka bo makene ke re ke di fidi ntho tse di dudise mo ntate modimo tse etsang gore le ne le tsamaye le ntate modimo. Ka bona le tsila jwale ka motho a entseng soda water, drink ya soda water. Hoti motho a Lesotho o na kene a reka bohobe di chips a ema countereng a re mme go ba borotho bo ba mo rekisa le chips mme ba mo rekisa le chips a le seno maphodi tswela a tsebo di bitsa ka mabitso a re yeo tswele motho ntsa mo botsa ifie a re tswele ntsa super motho a ntseng a rekisa drink motho Mosotho e mare yona yeno mme yeno aba qeteletsa supile soda water tseba soda water krenjwa o di itsa qeta lo ma bohobe ba hae le di chips a bula drink are ke la ka mona satane na drink ena ena tswekere ke la ka mona ka utsila are ke la ka mona ka utsila ha tshwantsa personal maphodi ntsa re ye ke la ka bona o tsibile gore ntho ena ena tswekere a khutla e tshwere tsena re mme so maphodi tsena sa wa tshela tswekere se ke la ka bona o ntso tsila o mpha sona gore amen. Have reasons. Everything you will ratang. Kaba lenyalo la hao. Ekaba mosebetsi. Ekaba kereke. Ekaba have reasons. Hey. Ai ba tsana mara ke ba yang kutlele. O tla Saule. Ha blela Dafita. You won't be able to defeat Mufilistaen. Are because Saulo fana ka mabaka ho Dafita. Are because this man hale alwana dintwa. O fa Saule ing mabaka. I mean o fa Dafita ing mabaka. Dafita o re le yana abe motivated. A tshwanela a etsa jwang abe le mabaka. Have reasons for everything you etsa. Ska ba kena kereke fela bo sena mabaka o re wa e tsamaya. You are a high risk. You are a high risk, Masalam. You are a high risk. John chapter 6. John chapter 6.
John chapter 6, ke la o qetela fela. Verse number ke batla ho mathela mo. Verse number 66. Now, verse number 60 iri. Yar haba bangata ba rutwa ba hae ba utlwa ba re polelo ena e thata ke mang ya ka imamellang ne mpallete bo e qale 60. Verse 60. Many of his followers heard this and said, "This teaching is too hard. Who can listen to it?" Mamelang here. Verse number 66. Ho tloha nakong eo ba bangata ba barutwa ba hae ba ikgula mme ba seke ba hlola ba tsamaya le yena. Yaba Jesu o re ho ba 12 na le lona le rata ho ikela. Simone Petros ya mo araba a re, "Morena, re tla ya ho mang? O na le mantswe a bophelo ne? O na le mantswe a bophelo bo sa feleng. Rona re dumetse mme re tsebile hore o ya halalelang wa modimo." Mpallele. Verse 66. Because of this, many of Jesus' followers turned back and would not go with him anymore. Hey. So he asked the 12 disciples, Hey. "And you, would you also like to leave?" Hey. Simon Peter answered him, "Lord, Lord, to whom would we go?" shebang he. Ba bangata ba khutlile. Ba backslide. Ba tlweletse morena Jesu. Ba tlweletse ho tsamaya le ntate modimo. Amen ba tlweletse ho tsamaya le morena Jesu. Now, Jesu o tla ba rutwa ba hae ba 12. O re lona le salletse ba mo fa mabaka. Ali utlwa. Ba etsa jwang? Ba mo fa mabaka hore why ba ntse ba tsamaya le. Why ba ntse ba dutse ho yena? 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 I've got so much reasons. Le ha Satana fihla rwan tempta nna ke dutse mabakeng a ka. I've got so much reasons. Tsen di diseng ho ntate modimo. Ke ma yang utlwa? I've got so much reasons. Shaba Petros o etsang? Ha tsamaye fela le morena Jesu, batona le mabaka. Ke yana wa explain ho morena Jesu are because 1 2 3 the reasons tsa ka tsa hore ke se ka backslider ke tsena. Wena tsa o ke di as a child of God. Ke a fuma baka ho wena o tsamaya le ntate modimo. You are a high risk if you don't have reasons kapa wa libetse. You are a high risk. You are a high risk. O ka backslider ning kapa ning. O ka tloela modimo ning kapa ning wena. O ka tloela pholoso ning kapa ning wena. O ka tloela morena Jesu, o ka tloela kereke ning kapa ning. Le kereke ka tloela ning kapa ning. If you don't have reasons. Lenyalo la ho ka le tloela ning kapa ning. Everything you need to have reasons. Le mantswe aka ka letsatsi le pula e neleng haholo ka lona mabaka. That is why le no ntse ke ikutlela ho tsamaya le ntate modimo. Le ha ka tlompotsa o ntse ke ikutlela ke ba bone batho ba backslider ka ba bona ba tloella ka ba bona ba etsa dintho ka ba bona di ba sebeletsa mare nna mabaka ka a ndumella hore ke dule mo ke ituletse ke ba bone. I saw them. I saw a lot of friends. Ba khotsi ba ka ba bona ba se ba tloela morena Jesu ka ba bona ba etsa dintho ene ka bona di ba sebeletsa. But let me tell you something, nna ke ituletse. And sometimes
o mamela ha re dule because re na le ntho tse tshwarehang, but re dula because of dintho di le ka mona ka kelello. You've got reasons. O ikhopotse mabaka ano every time. O ikhopotse hore mara kana why ke dutse ntate Modimo. O ikhopotse mose, you must remind yourself. So that le hosane when Satan batla o discourage, when Satan batla o give up, you must always remember why. Why? 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 Let us try to avoid whatever at least a weight, burden, kapa morwalo. Abana scripture sa se re se badileng mo Paulo se a reng ba thabileng ke ratile manyalo mo. Ke ratile mo manyalo e re batla re hatella hantle manyalo a re lona ba nyetseng le phela jwale ka ra le a nyala le tlelo breaka. Kapa e tshilo batho ba mdi bile ka o break. Ona le se seng mo Paulo se bua mantswana re ke ithutile bophelo bona kaofela, ke ithutile ho phela ka tlala le ho gora, re ke ithutile tsona kaofela tsona. Ke ba Philippi a re ke chapter 4 verse 12. Ba Philippi chapter 4 verse 12. A re ke ithutile bophelo bona ka nqa tsohle. Philippians chapter 4 verse 12. A re ke ithutile bophelo. Verse 12. I know what it is to be in need and what it is to have more than enough. I know what it is to be in need and what it is to have more than enough. I have learned the secret so that anywhere, at any time, I am content. Whether I am Tebo ha ke tse wa o e bala ka mosito. Ona tshwantse e badile jwale ke ane buang ka lenyalo. Abu phete temaneo. Ba Philippi chapter 4 verse 12. Iri I know what it is to be in need ke tseba ho phela ka bohloki and what it is to have more than ke enough. tseba hape le ho phela ka bogodi ka bongata. I have learned the secret so that anywhere, at any time, Anywhere, at any time, anywhere. Le hopola ke tse Satan o khona re tsamaisa. A o ise ka mona. A o tsamaisa a o ise ka mona. Just Paulo so re ke ithutile hore la ka nkisa mo. Anywhere, anytime. I am content. I am content. Ke kgotsofetse. Mpale a o dineng ngwaneso. Verse 12. Ke tseba hore na ho kolla ntsihanong ke eng. Ke tseba le hore na ho hafa ka nkatana. Ho ba skatana ke eng. Dinthong tsohle ka mekgwa yohle. Di engeleng tsohle tsa bophelo. Ke ithutile ho phela ka ho kgora le ka ho lapa. Ke rata ka English mo bua ka content. Ka ba content. O khotsofala mara le mo ntse bua ntho to be content. That is why mohlangono o tlwaetse ho phela ka di 10,000. We etsa ra dintho di thewe fela. O bipona so tshwana la phela ka 1,000 rand. Once o ka tseba scripture se wa tseba you will survive still. You will survive still. You will survive still basala. Bothata ba lona le ikgantsha. Le ikgantshetsa bo khebichi. Na ke je khebichi nna. Ya when
Satan o tla o tshwara ka di-washing o tla iphumana le di-cabbage o shebane eye to eye le cabbage. Lona le ikgantsha vroeg hampe. Le ikgantsha vroeg bazalwane. Vroeg. Lona le ikgantsha vroeg lona. Le phamela dintho tse Satana ka o tlisang ho tsona. La o so sa rate Satana ba o tlisa tsona. Rona ntate ra tseba ntho tsena. That is why hona mohla ke breakela mo o re na o eng ke a e ja. Ba tseba kereke mona. Ha o phewe eng kapa eng ke a e ja. Papa ka cabbage ke a e ja. Papa ka moroho ke a e ja. Ke etsetsa hore le mohlang Satana ka nshobantse. Ankisa cabbage ke se ka tlo ikutlwa bohloko because ba bang ba lona o tla fumana o entse ntwena nkile ka le ruta ntwena ntse ke ruta ka mang o tsebe hona le batho ba reng Satan a ba frustrated walla ka puta wa modimo a mpele tsona ke ja